ჩაიხედავთ ნახავთ როგორ უანგაროდ დაგიდგათ გვერდით როცა გჭირდებოდა თქვენ თქვენს ოჯახს სიხარულის დროს თუ ტკივილის დროს აი ესეთი ადამიანია ერთი თხოვნა გქონდა ერთხელ მაინც როგორც ეს იყო სიკეთით სავსე ადამიანი მის სახელზე გააკეთე პატარა თუნდაც გვეზელი გამოაცხე სახელზე რომელიმე გაჭირვებას მიუდა თუნდაც უცნობს და გულში დგეს ეს ნიკოლაევიჩმა გამოგიგზავნა ამით გადაუდგა ის თქვენგან არაფერს ითხოვდა სხვას უბრალოდ გთხოვთ რომ ერთხელ მაინც გააკეთეთ ის სახელზე და მოიხსენიეთ აუცილებლად თუნდაც ერთხელ როდესაც შევხვალთ ტაძარში სანთლ ერთ სანთლ ჯვართან ის სახელზე აათეთ. ეს იქნება თქვენი მადლობა და მადლიერების გამოხატვა მის მიმართ. სიკეთისთვის დაიბადა. არავისგან არაფერი უნდოდა სხვა გარდა იმისა, რომ გაეხარებინა ადამიანები. გრიგორიოვის თეატრი არის ბედნიერი რომ ასეთი ხელმძღვანელი ყავდა. მან გადაარჩინა რაც 90-იან წლებში თეატრმა გამოიარა რო არა ეს ადამიანი შეიძლება არც ყოფილიყო დღეს. და რამდენი რამ გააკეთა ქართული კულტურისთვის, ქართული წერლები და პოეტები გააცნო. უცხოეთს უამრავ ადამიანს, უამრავი რამ გაიტანა ქართული არა მარტო ლიტერატურის და თეატრის, არამედ სპორტის მოღვაწეების შესახებ. Я прекрасно знаю, что Николай Николаевич помогал и участвовал в жизни множества людей и до этого, но тем не менее, мне кажется, важно сказать слова благодарности от лица большого количества молодых людей, которым он помог за последнее время. Помог по-разному, не только патронажем или каким-то творческим или материальным благом, хотя это все было и тихо, совершенно бессловно, он помогал многим просто выжить, но помог и духовно. Кому-то он посоветовал вернуться, кому-то он помог поехать куда-то еще, а многим остаться здесь и быть в пределе, заниматься своей профессией, искусством. У меня есть друг, одногруппник по мастерской Хотиненко, кинорежиссер. Он жил у Николая Николаевича 2 месяца в его квартире в Батуми. И Николай Николаевич заказывал им с женой, с Викой, прекрасной актрисой, продукты из Тбилиси, им привозили, чтобы у них было что есть. Сегодня этого мальчика, вот ровно сегодня, вышла премьера в Голливуде, он американский кинорежиссер теперь. И у него в Америке большая премьера, и он пишет мне с самого утра, пожалуйста, он думает только о Коле Свинтицком, не о своем фильме. Пожалуйста, передай благодарность этому человеку, планете, и соболезнования всем,
кому он дорог. Я передаю от Кирилла эту благодарность и от себя тоже низкий поклон. Конечно, всегда невероятно, когда уходит человек вообще. Вот он говорил, смеялся, куда-то стремился, и больше этого ничего нет. Но с Колей это как-то кратно невероятно. Уж очень ярко он говорил, смеялся и стремился. Спасибо огромное, Николай Николаевич. Спасибо. Пусть земля будет. იდა ხომ არ არის ვინმე. ბოლო წუთამდე იყვნენ მის გვერდით. და ბოლო წუთამდე უმსუბუქებდნენ მორალურ, ფიზიკურ ტკივილს. აბა დაძლიერებდნენ და ამხნევებდნენ. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა და ამ სიკეთის წაიღებს. შვიდად ჩვენ ნიკოლაი ნიკოლაევიჩი ეს იქიდან გადაგიხდით მადლობას. მადლი სიკეთე არ იკარგება და ამიტომ მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. მე ზურას ვერ ხედავ. ზურა, მადლობა შენ ყველაფრისთვის. ფატი, შენ, კიკაჩი, შენ დიდი მადლობა. Полвека мы с Николаем. Николай прилагал титанические усилия. Самые трудные времена. Услышал, что Николая Николаевича нет. Я этому не поверил, потому что я не встречал в жизни никого, кто был так полон жизнью, любовью к жизни и любовью к тем, кто живет с ним рядом. У него было много талантов, но я, наверное, назову 3, которые всем известны. Талант созидать, талант спасать и талант дружить. Он отдавал своих друзей другим своим друзьям. Все, кто здесь стоят, и тысячи, десятки тысяч людей, которых он не могу не передать слова любви от тех людей, которые благодаря Николаю Николаевичу вновь, или он их открыл для себя и себя для них. Юрий Евгеньевич почву под ногами, я не знаю, как он выживает эти дни. Он дыра в сердце, его безбожно не хватает, очень трудно говорить. И я не знаю, какая часть нашей благодарности, памяти